Kendriya Bihu Samiti pen Dipu Klabalong Rongali Bihu ke kan kilut kapangche. Socheng constituency angkang long podi malong Amrit server scheme ke claim kapangcheng po. Toklang aputhak usuka pen Karbi ang termas council EM Richard Tobia Phan pin puralo kapajorda. Kardom kadokawe kat news kelang rat dona phantame pini Karbi prime ta biota long penelisami raniti mungpi. Tangte pini biotang ton pen arjui thak. Pani ni arong aje aje megdengsi Dipu Kendriya Samiti pen Dipu Klabalong pini pen Rongali Bihu kilun ke kan arong aje pangcheng pontang lo. Dipu Kendriya Bihu Samiti pen ningkan asek Rongali Bihu arong aje pini pen Dipu Klabalong pangcheng pongsi ason kachepate pangcheng pong. Trokya pratrok ang deng Rongali Bihu ke kanaja mekalong paceton dunsi pini sayang deng ateng thing pia phan kalana angri si lama kangthur kachikimo lapen lamet po pari rong pi chikimo along klam hehui ingpupon laso pharman Dipu LA IMLA media sing inglingsi ingpupon kangpua maya long karlitang rong pia sosa adona rabatum chetong dun Amrit server scheme pen lang tengki hut ponji aphan socheng constituency abaha long phwadi malong jamini phain kora hini arni MAC hetsing rong phar ari deng pen ribbon ingti ponsi sai ki claim pangcheng pona birta nangli Chinthong ITDP Hamren pen kedeng pon socheng constituency lake tharve suadong Hamren habe dirkim tiso arong langkir cha umpho lapen mukairam henlo La along tinalong sitame MAC hetsing rong pharpena jok adimak long along an paliramsi ribboning tipongsi psychic lempang chengpong Alang lilong Karbi ang long autonomous council fishery board chairman Pritam Rongpi socheng VDC chairman Joy Singkro Richard Hanse pendanglok ongdum asongja po songja piatum jameka long chetong dum ridi Tirki mahawalo labang ke litum central scheme lo Amrit server labang so long e bang ke damtang loring tipi long litum det pi man ke thenai prime minister Narendra Modi si centrally long e bang sampono la so phi nona bang litum sai ke cheng pono polo pini pena bang ke dak Chinthong block kadu wenili homosi long phodo long pho tame pini long e bang sampon po labang pho bang ke ladak tharwe so dong lo amselam lapen ladak bang tirkim lapen border aphan hisab ta menili panong ponlo hadak bangke langkircha lapen mokoiram lasi lapen umpho lasi la longpho along tame la Amrit server scheme bang nelipini along e samponlo lapen labang so scheme bang total kadu e bang lakng koraphodo sitame nona bang la artwork aphan mane ki hud aphan da bangke lakre ke thomra suri trok lasono tangka bang si panong ponlo lapen plantation penanglok hadak alira lom pija pan mane street light no la solar light ke pija pan hala bangke lakre hini bang sika panong pono la sila bang so Amrit server pen nilining thelo je dak kiduk kelak hemtun tum mane o kaso chapang reng pen anso se mithang sola jong akeng charja pun popusining thelo la pen ka chetong arat mandak long tin Amrit server kitang tum pandame chuning pon gang tum bang je la bang so central scheme ma sarkar pen pi scheme anso se litum kelang cari pen anso se methang arat man dan thang hawar along ria long pat alon alira lom ki pija fundament ni lichunin pono anis chingwai pono phongni an sab chingwai pono dak bangke litum koson pensi committee phansi ki pc ki mejima man dak ejong si community along le ala along le tum ejong si bang individual si pi bade la bang along individual tum handa pinang koi pothek kado we an bang ke litum kado we dak committee le punoi ma so lajong phale pino kachirap chitu nang po pen dak sibera sai le kapre ka sai da dui dak plantation hoi tameli rong pen Jamini phain kora isiarni toklanga phuthak usuka terapia mai pen Karbi ang long autonomous council education in charge EM Richard Tobia Phan pin puralo ke pajerdama birta nangli Karbi ang long pen West Karbi ang long alo primary pen higher secondary school ang dengan thambang ahoy papleng ponsera Japan higher secondary school do analongta science stream bi pon vek Japan la pen Karbi ang long West Karbi ang long rong rup atokan walongta toklanga phuthak
Mass Education Awareness Campaign Paruponan Jepotak Usuka Terapia Maypen Karbi Autonomous Council Education in Charge EM Richard Tobia Phan Pin Puralo Pazerda Lahai Kadro Kavya Putak Prabjin Pen Sayang Deng Deng Pon Pupusi EM Richard Tobi Pen Lamjak Jipipong উচুকা কেন্দ্ৰীয় সমিতি সজাতি দলে আজি কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ শিক্ষা বিভাগৰ কাৰ্যবাহী সদস্য ৰিচাৰ্ড টবি আমি সাক্ষাৎ কৰি তিনিটা দাবী আমি উত্থাপন কৰিছোঁ। প্ৰথম দাবীটো হৈছে যে প্ৰাইমাৰী পৰা হাই ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ যিটো শিক্ষকৰ যিটো পদ খালী হৈ আছে নাটনি হৈছে অতিকে শিক্ষকৰ পদ খালী হৈ থকা শিক্ষক পদত অতিকে পূৰণ কৰিব লাগিব আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে যে হাই ছেকেণ্ডেৰী যিমানখিনি আছে তাত ছায়েন্স ষ্ট্ৰীম অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব লাগিব আৰু তৃতীয়টো হৈছে যে কাৰ্বি আংলঙৰ চুকেইখিনি অতি শীঘ্ৰে কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিল তৰফৰ পৰা মাছ এডুকেশ্যন এৱেৰনেছ কেম্পেইন সেইখিনি কাৰ্যসূচী হাতত ল'ব লাগিব আমি আজি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ আৰু এম ডাঙৰীয়াই আমাৰ যিটো তিনিটা দাবী অতিকে অতিকে পূৰণ কৰিব বুলি তেখেতে আমাক আশ্বাস দিয়ে। Nilip constituency ke parlo Koilamati Joyram Ingti Arongalong Jamini Phain Kora isi arni Ingdeng hini Chenthong aso Ingti Hensek Jingruma Mai Kapaman Pona Birta Nangli Mai Pu Joysing Ingti Hensek Pen Mai Chipai Pu Pongsi Mai Pang Chengpo Adun tu Chenthong Ingti Hensek Jingruma Lama Mai Pu Joysing Ingti Hensek Pen Pang Jarta Bangso Maya Long Japra Langso Rongdong Singer Arong Along Kido Chenthong aso Ingti Hensek Arwa Tom Chetong Dun Pen Maya Long Ningarong Chipi Dun Duti Chenthong aso Ingti Hensek Arwa Rim Pusar Kisara Lam Chethan Chimum Pon Pen Bangso Ingdeng Hini Chenthong aso Ingti Hensek Jinima Mai Meksen Me Et Pen Pajutpo Lang Chiting Pen Karangke Sarbinong Timong Pen Nang Kilo Beta Bahawar Koilamati Adim along Joram Ingti Hensek Arong along Chenthong aso Hensek Hong Mi Amei Kaching Room Long So Amei Long Kachitong Sarpi Sarpu Risoni So Laban Akling Long Kau Lakan Do Gowe Pini Labang So Amei Sedap Keceng Pen Nonam Lisen Mi Apen Kichun Long Lo Kipleng Long Lo Lehe Kichun Long Kipleng Long Ke Nitum Angbong Kethi Ding Tum Do Doctor Engineer Ukil CMEM ke mana tum do Lehe tum Adi Nagi Pidun Nangkerap Nagi Tudur Pensi Nitum La Bangsa Mei Pijut Long Lo Sinon ke Bangji Apors Tame Arang Nitum An Sose Adi Nagi Pidun Alir Acham Nagi Pidun Ten La Bangsa Chenthong aso Hensek Kaching Room Amei An Sose Kepi Mi Pon Muchot Kape Thi Pon Muchot Jiapan Alang Nitum Ta an Sose Adi Nang Pidun Po Nang Kerap Nang Kito Dun Po Kusi Ledak Nitum Joram Ingti Ateri Kam Ahin Pen Tuning Ridun Lo Kadong Ini Rodak Nilip Constituency Arong Ingti Arong Akang Pula Chenthong Ingti Arong Nilitum Ingti Hensek Chenthong aso Kedong Arong Tin Airiatin Amoyatin Hingkap Dun Rap Amat Nitum Cicini Ni Erason Lo Uwi Kini Atum Ke Lasinon Nitum Babangso Ingti Hensek Chenthong aso Kaching Room Amei Tuneng Ke Damtang Suri Hinira Ingkoy Rahini Aningkan Pen Bi Pangcheng Lo Dapen Ako Tuneng Apol Nang Le Thusi Ladak Peneng Suri Hinira Ingkoy Ragatong
Arni nila tum labang sa may bilo. Lapen labang sa may along uno political party kali, kabinet sosial party kali, lapen kabinet development party kali, bonta nila tum intihan saya ketum apai ketian di kononado labang so Karbi ang mga bong. Pangrum sa Japan, apai diyan sa Japan si tum labang sa may bilo. Sosial media tum nang tum nito pangkaryo pot ni arang tipen labang sa may kepacun pon bom di lapan bi pon di kepareng ran tikuri pon bom di pansi nili radang nota nili metangka ningkang sampen ke don dulu lapen nang tum ta solkaralong lahai ka dok ka rekod pati desenten loko busi nili ningi teken nili tingilansi lamting tonton Jangmini phaing kora hiniarni dipurong supia hitialong sirbo mua kumli na dung puthot be enterprise a hin pen studio la pen printing akulat kemi kangpupan abirta nangle bangsu akulat Reverend Father N Khumba hin pensi ingpuponsi akulat arlo arnam ahirjume ke hang piamai padepong sonsi prabhat rang pen me chari ponsi alhi kapachini apor en Apitu Father N Khumba hin pen printing machine studio computer hehui aphan arnam ahirjume hangpo la pen kangpua men pen him kedok mate kekta ing khampo Bangsualong aluhiaman pen Reverend Father N Khumba aluhiaman pen Pastor Gilbert Sonterang KYSO Meipu Korsing Tiso Modon Tokbi Lunsepo Daniel Rongpi Karbiang Long Life Editor-in-Chief Rites Rongpar Lunsepo Elias B Tokbi Harmony Bay KSA Dipu District Secretary Sonasing Rongpi Pen Chenglok Pen na anapang kuabang Pietum Chetong Dunsi Mesen Pen Kangpua Jamek Patumpo Be Enterprise Ahempu Edwinson Beahin Pen Dipurong Supiangkang Pen ngaan akulat ing pupang Labang so akulat along pen nang litung Flex Design and Print Choi Kapalong Amen Kachetok an Parda Video Editing Videographer Hehuita Laso Be Enterprise along pen Longji Pusi Prabhat Terang Ahin Pen Pachinipo Solang dora tanah kilo perfect lo dan nang itu customer kilo perfect lo. Sini itu di enterprise lain pen ini lamang so pula itu kontang lo kasi itu kami pantai cuning rila pen cerah cuning kasi ini pen cuning lo dan pada enjoy ti pen mohor kecil mate tapi na printing pen te Arlung long, kablong, nanti, mana bandung sigar, ada gift ke CPG, dan mana si ini kan sang ke CPG yang tek cetok munji, peludang tek kablong, arlung long, pen kasulong, tapi yang cetok kolong je, pen mana yang si kam, mati beleng-beleng aku kam long, tek ji, mati hari-hari poster nanti, flex nanti, peludang tek ni betul long, dor jumhek pen, ni betul long kolong je. Nang tumhan to ko yung customer sa nilo masuk dalong hindi ko na penang hindi hak sini kita bahan nili tumlong ado kawe bang krisi ba buji tumlong asosial long kulado kasi ado kawe lo stamin tumpring for example staff do kasi ado ini tumpang tekan bang krisi buji tapi si bangke ningarong bangke bahlo ini lang so along video editing our size kami nitong iconic lang ano si contoh long babi dia baru long video yang si itu yang si penikam yang si buat nanti itu Dilai Police Station ke Parlo, La Horizon PPL long naka checking ke padopan bumahut ihuma truck NL01AE 4382 long pen ongdung drugs Assam Police atom pen kene ponlong abirta nangli Jang mini phaing kora hini anaro por phai ko hini ra chiti ma por malom Dilai Police Station ke Parlo La Horizon PPL long naka checking ke padopan bumahut ihuma truck NL01AE 4382 long pen 116 boxes drugs longpok. Katokawe 1.3 kg do.
labang swa drugs hitia long 9 crore sosiador longji lapena drugs kiwan lake manipura long ripen pusi pangke kono kaching nang cek atumamen lake Azul Hek Alta Phuket Asar Buramen Kalitang Andrew Sutter Arok Bhakat Police Station Nagaw District Lapen Dilder Hussein Alta Krenarke Asar Buramen Enowar Hussein Arok Hatilara Pathar Police Station Buragao District Morigao Pusi Pakhekono Nonama drugs lapen kaching nang cekatuma pandrai komsai kiatum cipari deng pongsi ahok pet alam kilong japan arju pater topon bomlang pusi birta retuno Tantenon malam so pora phan birta mo ington iksinang Nang litum han an kacutun sedang Japan theng la pen tangka katuri la puson do ikma jongsi do pulutang tin non pen ke matha chipasung ik nang lelo Surya Sigdi company pen kason sepon Surya Wodistopo along thu jongsi nang litum ninghang pulote ilitum Caribbean long along di purong supi Kareng bus stand bay computer opposite of IS office Lamding road engjai hotel along joy ke pen long ekji Aprang nila ente ko bangke arnisi baru ini akheng baru ini pada di forum ke baru isi pernah teknik pengisian bang non apa la seksi ini ke hamna kau di temen non nela use look bangke 100 rupees akheng ka 2-3 days nang nila itu asli kado kabe according to trans temila teklong kan la penangkum ninghang protong tela mesen ini lo protong te nang humdi ikame Labang swa long thu lake theng hong ni hong thom vet penta han an chutun chudang iun la si prap jin pen humri da big non engjai hotel along an so se kachini thule thorji apang 6007108666 a number along humri ignore আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Dihena mo phit puthot birta long wang tweek long Kamal Singh be social media chataya long pherang ke lapen RTI activist atuma phan karbo kaputhak ke chok che puthak dia kachuhang Japra lang suarong amekar inut Kamal Singh be Japra lang so hitia long computer akulat kachubia bangku social media Facebook chataya long pherang ke claim bangku bang pidoan lapen RTI activist atum anaphan long no kitu lapen karbo kaputhak dia kachuhang Alang lipen kaning je pon ke nili social media chataya long mate Facebook along pherang ke lapen RTI activist atum to anaphan thangmat ke chok je ave pin pen nili nongno ke jo thak karbo ke nili chok je gan lapen Karbi long pherang ke lapen RTI activist ke to anaphan dia chhak pon nili men Kamal Singh be nili pini komatnia phan chok chedet ba lelidet ba komania media akorti atum kichu claim chok chedet tu nili ke thek dunong approve itu bele nili ke post kali nili ki matha dam ke papleng thek the lapen kipang ki matha dam kipang ching thek the ajo ni si men social media lo top content lo la si non nili hin pen lamplar kachipi abang ke la hen lo je ladak media la pen RTI activist atum lakukan kecok ce bateli di ba kolani compromising system tah dupok tu nili jong damde la pen alang litum lapuson claim claim pusi nili lamklar pilo lasi media akorti atum la pen te RTI activist mate RTI sai ke claim atum akorti injil tum stami kumatnia phan lam lason pilho kechok cheli damrok ba aning dono doko kulutang te nili phan nili jongjung nili phan jongjung phan le ning nangoi chodlon labang ke nili kechok che tektik lo kusi nili lamklar chipila nang le not back media tom hanang le sentiment la puson doma sentiment la puson awi
media aku di tumata ni ladak hanjang langsung press club ano pinangan kini men kimatha tong kia join ni si ladak kimatha ke playing dam kia join ni si ladak post dia usinili lam klar piglo aku di tumata komane jong sining oil up lete lai pong nili pam dia ikut kusi nili ningkilo Nini aparman pinijang mini pain kora hini suri hini ra ingkora ke thomani kana aparman ke chengsi inter school volleyball championship dipu Karbi club along kapaman pona birta nangle Karbi club volleyball academy atun pen patar pipongsi nini abaha jang mini pain kora hini pen ni pain kora ke thomarni ke chengsi inter school volleyball championship dipu along peman pon Bangso kang pupona hot aluhiaman pen kausa kongchen bang Dr. Pankaj Teron District Sport Officer Relief Ronghang Karbi Club amai pu lapen kongchen bang atum Karbi Club Volleyball Academy maipu Rajiv Be kongchen bang James Ingti lapen dipu manja angkang ongdung school atum chetongdung Bangso Volleyball Championship kapathua long arta kre phopen cruiser cap an Charlie Osomaratum si patu pondo Kado kawe Humiko School atum pen chipati dun riti. Lapen boys team 14, girls team 9 mati sirkep chipati dun. Bangso kapathu kibipon lake non owe kimi risoi jangatum kapathu anat aning ke hangatum aphan aprang an kaching thur ponji aphan pasi Karbi Club Volleyball Academy Klembang phuatum pen patini. Karbi Club Volleyball Academy pen first inter school volleyball championship bipon do sinon ini tumlong kitong dun around 18 schools back don kitong dun both boys and girls so initiative bang ini tumla under 19 non la district apanda player hanbom function ini tum so initiative tempon so initiative campaign gela Karbi Club Volleyball Academy hin campaign do asi nini program chot 22 and 23 ini dasi anbange first round patu bol ke penapa ke so tak si final round patu bol pon so apa thalang ke Abdul ga Karbi Club president secretary aku laput hatat si kasa secretary president tu ka Abdul no laput hatat si aku ni tu aki hai em Karbi ba MSC saya jadi kan ada sabtu kami kira apa tu dulu so dah saya ni tu so program lah so saya apa tu poni bom tu ini tu so championship ini pun main motif ke lah puno ini tu dah inter school pu aprang do ulo pun non kerana covid after covid lah lalu itu high program ke bipin no aku sports ahin volleyball ahin bang papiolan Nasi ini tu nak buat hinta, paprang konji apa sini ini tu lasu inisiatif tempon lo, nasi ini tu expect lo lasu tournament kan ini tu mesen player lo konji dah take district program district tournament apa. Tante pini Karbi Prime ta birta panglapan si kangtonik lo kado kaveta domethak me kurbang tu.